abatura aba nibagira ngo ekisharara ekikimaziraho abantu babo ngo konge cy'obusasano bw'amahando gw'ibine gonka kandi tabakagukoraga aba nibagira ngo bakabanza kutaho amana gabo nk'abantu bidu bahika baremwa girirwa abakazi betu baragwa muno twerere hariho bamwe abaraburira muno kubura muti tabimanya haweho ne sande tubabone bajundire ayifaha mpaha kaburiraho n'enjojo ebi biti turabitinda twamara kubitinda bije bararya hente abararuga gwa mwanja rero bwa nyuma tubona bone fenezo nk'abazitemeza aho n'umwata kine mu bitugwa fe no gutema mu ngwende kwe cyo kurya cyabura tusigeze ipapari tuteka asarira tutindira umutindo oba wapi mugamba tureshi turakora magali kambe nyine ndabakanzwara bancenya nyuma kuri aho urugudo ruratandikira harashobire naho hati reba nabwe narugiye kuzara umwana kamutera hano hati biraga nkababa rugi government ba omuruka gwa kabare hari umwishomerero rumwe rya government ngo nkatushanjireri n'abana bake munonga abaturana no kutumanyisa ngo abana injura kweri kugwa ebyo kushoma baberugaho kushanga amazima bakazibenda bayika mukaga bari kuremwa kwambuka hano kuza kuzara abana bishome twabatwine connection na Kiswara titwine connection yone kabale nesigari kabale kandi Kiswara sigari Kiswara bina basomesa abakuruga Kiswara mugombore ya Kisojo nabo enjure bwe kugwa abana tubakusomesa twansira government omuranga kugira ngo eje tuyambe etwuro rugudo umuhando ngo gutwara urushuboro rwitu n'urugaruza kamwenge ruza omuri rwa mwanja twashikira ofisi ya engineer wa Kyenjojo district twashanga tarumo na nesumuye etaruho nukwe kugamba hono mahandi icuwe bafite program ya SCDP baitekomugisa mubi mu center government za SCDP yija esaze nabo kisawo kitwasobora kikora cyo kanisawo chikoto kerehire kandi abana ni barabaho nibagenda kusoma mu isomero ya Kabale CDN ya kulise amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.